Sibay ule vokniak zon thla July ni somni pahni sang ni somni panga thole ni a Zoram News ilaw ngai thla ang u MNF ban puirin omatliak dampabial tu MLA pulal rin tluang asai lo chu nimin July ni somni pakhat sang ni somni panga tho tan ni zan dar kwa le minute som panga khan mek super speciality hospital Delia athia vo in chotnu dar khat le minute somni vel khan lengpui airport a arwang ron thlen pui ani MNF party shwai tu tele sarkar mi poimo te ba ka mi thanem takinan lo hmua kani zan ina tlaivar puyani anga naktu ka vuyani ang Mizoram Legislative Member Pulal Rin Tluanga Sailo National Core Committee chuan kumsom ruk pangami ni in khovela chwa santa MNF chuan kan uin kan suna MNF pan puirin omtak chu atliak ta ani ti in MNF party chuan an ui thuan tar lang Pularin tluang asai lo hian kumsang khat zakwa somsari paruk khan kumsom paruk chau ni in pathian le kan ramtan ti in India atanga zalian na swal tu MNF zomin namsipaya atanga kumsang khat zakwa somriat paruka Mizoram Peace Accord zia ani khan an party din tu pulal de nga driver ani thin namsipaya hian atop thlenga atangin second lieutenant nakai mana remna zia khan alo ho a overground politics a MNF tan thanem ngai taka thokin ni na sang sanga chil chawa tuna hian National Core Committee member ani me kani kumsang ni som pariat khan dampa biala MNF party ticket adingin he biala MLA ni lai Congress party candidate Pulal Robia ka chu vote sang khazaruk somnga pasari ina hneya kumsang ni somni pathum in thana khan abial nga ya hian ZPM candidate po vanlal sai lawa chu vote zani somkwa pani a hne in thlantin non le ani Pularin tluang asai lo hian anupuilal biak thua mi le anfa te panga akal sanani MZP in aizole NHIDCL office kharan tin tua Vawiina khan MZP chuan aizol press club a press conference nein NHIDCL hian tunanga Mizoram kong puite an ngai tha rengani chuan aizole NHIDCL office KHARSAK TUM ti an soi Vawiina thuthar thedar tu te an kom na a MZP president HLL thiang hlima chuan Mizoram eile barlak lu na kong pui poimo em kal hlei theilo khopa achiat laya NHIDCL ho tu ber executive director in August ni sari thleng chola ladai mai chu hria thiam haranti thua soya NHIDCL Executive Director hi Mizoram omtla ka MZP chuana ngai lo ba ka a deputation drama top to awangin tampo seyarem tilawa NHIDCL Executive Director hi Mizoram lo le to lo turin asyatir ngalani ati JCB operator in nunna chan Zonun tluanga kumsom thum pakhat buang bangla acheng mek bairabi khwa chu Vawiina July ni somni pahni sang ni somni panga choma dar som vel khan JCB a chet swalna awangin athi Zonun tluanga hi JCB operator ani a muan na veng huam chung lai puitlang thlan mual bula na athoka ko panga na athokla ya che swalani a chet swalna mun hi asang angrenga amuna ahiam twar lawin athinga lani Zonun tluang arwang hi buang bangla a an chen na ina la kani a police te na trul ang buai puin postmortem ti ngalani MLA ti mual phau chung changa mi pathum manan ni ZPM Thalai Southern Headquarters Lunglei High Power Committee Vice Chairman Vimal Som Tluanga Lunglei North Bial to MLA Social Media amoy lo takle thubel chian dol lo mangati mual phawani chungchanga FIR an the lu chubo zuin Lunglei Police te chuan mi pathuman man to Lunglei Police atanga thu don danin Vimal Som Tluanga chanchin do ta soitu TC Lalzar zova kumsom ruk pani son of TC Lal muana late mau sen chu July ni som paruk sang ni som ni panga khan manani a Lalrem Ruata kumsom li paruk son of Lal Huliana late Salem veng aizol TC Lalzar zova voice low record tu le WhatsApp athon dar tu chu July ni som pariat sang ni som ni panga khan manani boka
Hauzaliana kumsomli pariat son of Vilal Muana Salim Veng Aizol po nimin July ni somni pakhat sang ni somni panga khan man ni in ani po hi audio record lalrim ruata ne na vadila the dar tu ani an vai hian warrant of arrest mga man ni in an phone po man vek ani a an thubai hi bailable ani angin baila chwa an ni Chief Minister in High Level Task Force on Handloom and Handicraft meeting telpui Vawiin July ni somni panhi sang ni somni panga chun khan Ministry of Donor Nuaya din High Level Task Force on Handloom and Handicraft Pune Purio Nagaland Chief Minister kay Shwaina Nuaya din chu online manginan trukoma member ni angin Mizoram Chief Minister Pulal duoma po in a office atangin alawzoma po Kiliram Mina Chief Secretary po Vanlal din afan ay Commissioner and Secretary to CM Dr. Lalzir Moya Changte, Commissioner and Secretary, Commerce and Industries le Planning Official Tenan Troy Chairman in Thumha Soizoa, Mizoram Chief Minister Chutu Soiturina Soma, Pulal duoma chuan India rama handloom lamah na thok thei mishing za asomruk te hi mar chaka oman ni a hei hian handloom lamah ma kan son zel thei zia ati chiang le chu wang chuan ataka chantir thei malak na tur road map duangila common facility center nei thwa ila kan puan ta tu te training pe ila state le state te in thun zomna inner state network te siamila mar chak product hi quality standard pakhat mangin branding galpuila skill and design lama thilthar innovation nei tumin warila khovel shiat khop textile hap langsar taka kanin siam thein karing ti in arot na te asoyani He online meeting a hian pu Jyotiraditya Scindia, Donor Minister, pu Giriraj Singh, Union Minister of Textiles Baka, Marchak State Minister le an IO Minister ten Thuan Soibokani. Ministry of Donor hian India marchak bialin mason na kong dikazo theinan high level task force pariata dina state bill anga mason na rwa manringot lova marchak bial pumpuita na tangkai tur state rang te huap zo cluster approach doan chwa tuminan thukhom china thlathum chungin task force report pe manan tumang Horticulture Minister Pusilal Soivungan sap theichin khu hon na man pui Vawiin Khan Horticulture Department buat sayin Mission for Integrated Development of Horticulture Special Intervention Nuaya Malakna sap theichin khu hon na program chu ni kwala hol chongtlaya Horticulture Minister Pusilal Soivungan man pui Pusilal Soivunga chuan thu soin Khozol District Huam chunga kut na thok tu te hi kan ramtan in poimo tak zeta Mizoram in tho chwa kan nei ve a hian in thlai le thei thar chwa te hi an tho hlok le ani hun engi moti chung khan sap thei ching tu te ngai sakin hlo wak lawani kha chuti chung chuan tlan cheve du mia lo sap thei ching chung kwa an la oma in ngai san om hle in ka sia sap thei ching war le tura ma kan lak le chan hi India ram state dang te ain Mizoram a hian sap thei thadu bik ni in kan sia a mif ko malak na in Horticulture Department tenen theile thlai song bol na kan nei processing plant te kan twai thar le meka tuna hian chingchip fruit juice concentration plant da chuan sap thei po an her tran le to ani kutna thok tu te ha zia le an sum lak lu te hre chiang em tu kan chief minister Pulal du oma hi kumsom thum zet kutna thok tu te ta na lo tlang aw to a voina chuan atakina hlotlin na kan mu chhota ani so thing ching tu te lom na hlim mel mu anwam tluk zet hian sap thei ching tu te hlim mel po kan mu ngei ka be seya chutiang hun thleng tur chuan thorim na taimak na rin om na le dik na lo vong nung tlatang cheu dik na hi atlowa rin om na hian mal som na aking tela taimak na hian hlotlin na achomani Sarkar chuan tak takin ma kan la le dona department na thok tu te an taima boka in harsat na a atlan chiat san don lo chewa nangma ni puiturin sarkar om renga sarkar ina market lama tan ala a sap thei ching tu ten in thar chuang hi chu athloni na ri ral mai lo ring su ati
He hun hi pu CHL muan puya Horticulture Director chuana kai shwaya pukelal remliana Chairman Mizoram KVI Board le Pulal Thazwala Roite Chairman Mifko puke vanlal thiana Khozol DC tenan tel puya pu Henry Elvarte Khozol District Horticulture Officer chuan kalkhom te hne na lom thu soina kharani chongtlai khwale a chevel khosang sang atangin kutna thok tu thanem takan tel bok sap thei chin program hi Aizol district Khozol serchip le champhai district a te kalpuya ni dona aching tora thlan bik te hi horticulture department atangin chanpuina chi rang rang sap thei triak sap thei zam na shui organic leitha NPR azam na tur banril anat na enkol na damdoi ud vinegar aka na sprayer atang tan na sekator te pe kan ni dona aphun le thlo fai le a enkol chu aching tu te mo phur na ani ang Higher and Technical Education Minister, Commerce and Industries Minister le Rural Development and Administration Minister ten Government Aizol North College ram le athen ram enfia Tukin Khan Education Minister Dr. Vanlal Thana, Commerce and Industries Minister Pu F. Roding Liana le, Rural Development and Administration Minister Professor Lalnilo Matechuan, Government Aizol North College le athen ram le building tloin amuna an enfia. Tundin muna hian Government Aizol North College chuan zirla yan nga awangin an then marlama Commerce and Industries Bazar mun chu an lua thena college mun ma hian zirla ya dol zo to lawa wangin harsat na an tok chho me kani hemi ching fel tur hian July ni som paruk sang ni som ni panga khan joint meeting nei to ani a thutluk na fel fai zok siamani theinan meeting in lo rel to angin a mun hi tlo ani Government Aizol North College Marlama hian bazara ta naman Commerce and Industries Building omin class lak na naman chen me kani a Commerce and Industries Building ram hi college ta na lua ani chuan Ramlun North Bazar mun ma turwa manangai do na Bazar Building chen oma Sarkar Building chu Minico Office Building samek Aizol District Local Administration Office le Office Honthar Aizol North Revenue Office ta na lua me kani a Bazar Building ne na inkara hian Mizo Fet Building at lazepani heng building chaklam hi SCERT ram ni in dai principal quarters baka staff quarters pakhat omin achen chim lama public health engineering site office a oma heng lai ram Sarkar Building te man dan tura hian ram man na kalpui dan tur ngai twa me kani a ramle building hi Sarkar department rang hnuaya omani awangin joint meeting mga malak zel dan tur soi hawani Minister te hi an department enkol atangin official engi moza in an troi oma chungzi nga chuan pu arzar zo sanga Commissioner and Secretary Rural Development and Administration te Dr. Lalzir Moya Chang te Commissioner and Secretary Commerce and Industries te pu David Lal Than Tluanga Special Secretary School Education te pu chuaw nuna Director Rural Development and Administration te Professor Benjamin Larin Sanga Joint Director Higher and Technical Education te antela Ramlun North Local Council member te nan troi om bokani Bialchung School zirtir tu te hne na le khabu hlan Vawiin July ni somni panhi sang ni somni panga thole ni choma khan Dr. Vanlal Thlanate no pa chuan an chen na inram hlun norta Aizol North tu huam chunga middle school high school le higher secondary school zirlai te tan an zirtir tu te hne na le khabuan hlan Mizoram chunga thalai te chau po ni lo tleirol te le nu le pa te thleng po in ruilawa wanga harsat na tok te mani in tilum kan tam zia te ngai tua in bial to MLA Dr. Vanlal Thlanate no pa chuan Aizol North tu huam chunga zirna in middle school high school le higher secondary school ate le khabu thatak manga awareness nei tha in an sia a sum tam tak se nga le khabu an le chu zirtir tu te hne na an hlanani Dr. Ma Thana chuan thu soin zirtir tu te chu zirna konga tran la zel tur le in pethar deuh turina cha a zirna in thom that ngai le sak that tur om te po malak me kani thua soi
PF lin lal mangai Dr. Van lal thana nu pui po in thu so in lekha bo te chu zirtir tu te le zirlai ten tangkai taka mang tur le an zirlai ba ka nun kong dik zirlai ten an zo theina tura mang tangkai ngei turin kalkhom te acha ani lekha bulan na ne yani rual hian M6 noya rui hlo ngai en kol tu DAIM te ne na an mamo computer full set lan nga lani lekha bu le computer lan na huna hian pokelal ro chianga president ZPM Aizol no true block chuan bial tu MLA te no pa hi atroi o mani Minister Pubilal Chanzovan HBC Fresher Social and Felicitation Program manpui Vawiin July ni somni panhi sang ni somni panga tho le ni chun khan wana pa hola government rang bana college chuan fresher social and felicitation program an manga pubilal chanzowa minister FCS NCA LRNS department chuan khwalian ni ina manpuya magazine atlang zar bok thuso yin pubilal chanzowa chuan Vawiina ka college kalthin na nge ya khwalian ni a hun ka mang thei hi kalom hle a he college thok tu zong zong le zirlai te za na chi bai ka buk chewani he college hian zirlai hlo tling tak tak alo cher chuak to a khotlang le ramtan po ami chhuan om tak tak ten he zirna in hi in zir chwa na nan lo mang to thina zirna in ro pui le za om takani chho zel ka be se yani ati a tuna zirlai om mek te po om zenei taka hun mang tur le degree chau ni lo hlotlin na chuan om tak nen zir chuak turin ka cha du chewani tuna kan nun dan mek aya nun dan thazo khi a oma malam hun eng takin neya pathian hian kan ma a hian mabak eng tak min da saka chutiang zir tir na pom lo chu kom tam lo turani a kan fel lo le kan tlin lo ber lai po hian pathian fa ti kan ni reng ti hi kan reng turani ti in Vawiina mi hlotling kan ti te hian an malama hlotlin na a om ti an shelok bik lava ma se shelok lo chungin an ringa an be sei thina ni pathianin du taka asiam te vek kan ni a chechi tura duan tu ma kan om lo a thaber ber manga duan vek kan ni chu wangin kan taksa te hi rui loina ti chiat kan phal tura ni lo ati a Mani in riat chian a poimo a malampan zel turin kanin ti chak fo turani kan chak lo na te hi kan chak lo na ani non fo lo nan kanin fui thar reng turani a malam kan pan reng turani mirin omle rin tlak ni hi mel that na alo ni a pian mang moi na te le mel that na te hi chu reilo te a chuai mai thina mirin tlak le rin omle chorna om tak ni turin Vawiina zirlai du om tak tak te ka cha du chewani atibok puchan zowa chuan mo phurna tlan chiat san mai lova thataka hlen chuak tur le rim taka thok turin zirlai te chu acha a zirna ti balha thei thil chi rang rang te kalsan ngam tur te tuichil khopa an zirlai te zir hnem tok tur le khotlang le ramta na mi tangkai mantlak ni tura in zir chuak ngei turin zirlai te chu afuin do sakna ahlan ani he hun hi pu zo chuan moya Department of English le pilal mangai sangi Department of Commerce ten an kai shwaya pulal thleng liana principalin kalkhom telom na hun mangin lalruat vela Department of PA in hun sera mangbok award shang Arzatlaya award Suprakash award Department award baka merit award bana award le alumni award te semani Green investment chungchang zir ho. One day awareness and capacity building on green investment program chu Vawiin Government Chief College Mizoram Startup Mission tine na tang kopin buat sayani. RAM State Program Implementation Unit chuan Mizoram Startup Mission Planning and Program Implementation Department chu Executive Agency ata na ruata he program bo zuinan hian July ni somni panhi sang ni somni panga hian Government Chief College hlotling taka hun manani
Pusi laldin tuanga principal government serchip college chuan thuma soin chief guest pilal chan himi election officer serchip district chuan thua soya resource person mipali ruthi chuaw thang pui MSUM purin zwala chief executive officer MSUM Christopher Lalbiak Nia RAM team Dr. Jonathan Lalnun Siama assistant professor GSC lalngai oma MSUM le rinzwala MSUM te chuan thupui sang sang thlanbik pangin kalkhom te anzir tirani Heritage Center kolritlang sakmek tlo Puje Nicholas Karbi Evaluation and Monitoring Sector Northeastern Council chuan Mizoram NEC sum mga project rang tho mek te endik turin Mizoram atloa voin choma khan serchip thlengin kolritlang Heritage Center serchip veng chunga sakmek chu amuna a envia Puje Nicholas Karbi hi PWD ho tu te DC office IO tele contractor te nan joy o mani Champaya dan lovanaw pang nathokte chan chwa be pui thla kani National Commission for Protection of Child Rights NCPCR chuan Pan India Rescue and Rehabilitation Campaign 3.0 a step to eradicate child labor June ni som pani sang ni som ni panga atanga August ni som thum pakhat sang ni som ni panga chunga nei tura order chwa chu Champhai District Task Force on Child Labor team te chuan bo zuin nimin July ni som ni pakhat sang ni som ni panga atranin ni som panga chung nei turin Champhai District chunga mun laili le na tho na mun rang ranga nau pangkum som pali hnuai lam sikul kal lova na thoka chhor an omle omlo te zon chwa be pui an thla kani Valupa Council le ZPM Sarkarin tho ho na thatak nei ZPM Valupa Council Chairman Pulal Fakzwala IAS retired chuan Mizoram Sarkar le ZPM Valupa Councilin tho ho na thatakan nei ti soin tho ho na thale zwal nei turin ruaman na an siam mek thua soi VOC Chairman chuan VOC dinani atanga tun thlengin an hmalag na le an na tho danan tlang zar ngai lo ti asoya heti lai hian sarkar le ZPM party lam nen tho ho na thata kan nei ni in asoya sarkar le party lam po in VOC an za der thiam ni in ka hria ati a thei top chwa in sarkarin policy le manifesto anei te ati hlo tlindan VOC in avila anti hlo tlindan le ngai sak zui dan te a en zui thin ti in ZPM party chu an voi khat sarkar na alani awangin tho ho dan shim po in zir chopin anti chowa malak zel dan tur chak jok te po an ngai twa chhomek ni in asoya tona ya chak le thale zwal zoka sarkar ne na tho ho zel kan tuma chu tiang chia chuan party nen po thazo ka tho ho chho zel kan tum atibok July ni som pasari sang ni som ni palia ZPM Legislature Party VOC le ZPM General Headquarters elected OBT Chief Minister's Office Conference Room anin mu khom na a ZPM Legislature Party Leader Pulal Duoma Chief Minister chuan rawan rel dana ti swal palte an nei thei ti soin chunga chuan VOC an mamo thua soya zilhawan ngai na a rang taka thuron peturin VOC te alo ngen to ani CM Pulal Duoma chuan VOC in film takin sarkar ho tu te an wap tlat ti soin kan tlan chak lutuk tur min venga kan kalmuang lutuk tur min nora kan bana min kai tlat awangin ZPM party tanan hlu hle kan ro rel dan le thu kan ti tluk na a te za in kan ti fu vek seng lo mai thei ti swal pal te po kan nei ve ang chunga chuan kan mamo tur chu Valupa Council hi inni zil hau kan ngai huna rang takin ron che ula in thuron hi engtik lai po in kan mamore ngani ti in alo soi to bok khati zong kha zan in a Zoram news kan chiar thei chu ni a ngai thatu zong chunga lom thu kan soya lo ngai thazel tur le min lo share saka lo subscribe pa like le comments te min lo pek sak turin kan nge na cheu